Барыңарга assalamu alaykum достор, силер менен мен Матай. Так достор, бүгүн өзүңөр көрүп тургандай биз бүгүнкү видеодо кб рейтинг сол ойноп жалаң драш менен да, жалаң драш менен ойноп топ 1 алганга аракет кылам достор. Драш менен ойноп кбдан сол топ 1 ала алдым, ала албадым. Билиңер келсе видеого лайк басып, каналга каттыла кеткиле жана видеону толук көргүлө достор. Анан эмес баштадык. Азыр мен эмедемин, кб рейтингден эксперт 2демин достор. Эксперт 2ден азыр биз баштап топ 1 алганга аракет кылып көрөмүз. Азыр навык жасап алайын. Өзүмдө мон навык бар экен. Айлап ушит, Капсул, прием, окопорта, болмол. Рокидорду бүркүт албайм. Око. Менес, ай, жок. Мол, сетти амаштырбайт достор, сет мега экен. Эмен кийип алайынчы, монда бар да. Болду. Баштадык. Эгер достор видео жакса, видеого лайк баса кеткиле. Мындай мэйнетти багалап кичине. Анчада кыргыз ютубун өлтүрүүгө аракет кылып атабыз го. Нейсе, мындай эспесек бир 2 жыл болот деп калат, ошо 2 жылдан бери тартып келем деп коела кыргыз тилиндечи. Жагыз аккаунтунда даже 2 жылга жакын аралыкта 1000 подписчик жок достор. 1000 подписчик жеткиле койбойлубу? Жөдөн суранычпы? Эгер 1000 подписчик болсок, кандай гигара проверка өтүп турам достор. 20 аларга сом төлөп проверка өтүп достор. Сонун контенттерди түшүрүп, ар кандай кыргыз ютуберлер менен эсене сүнөп турам достор. Эгер кийин виза алып алсам, анда орус, казактар менен дагы видеолорун проверка өтүп эсене ойноп турам алар менен да. Пранк кылып достор. Достор, лайк басып колдоп кеткиле. Трош таап, ойноп алыш керек. Эгер максент таап алсам айла жок, сармашыга туура келип калат. Kim yok durmaya. Hadi söyle. Gitara git açalım mı? Şaka cidden mi? Git merak et otu. Sen çıkan ne olsa ana bismillah dedim şöyle. Şöyle benimle mini yüzümle zarman olmaz oldu mu? Mini'den de çalmayız. Kadam çok şeyden. Çok bir gel atat. Birden gel atat. Deri kanaç götürüyor iş. Bir de ravaşta varmış adam böyle. Ay. Ne olsa olsun raşta tez. Mol raşta uydan meden ravaş karayım çok bozul kaçabız. Saçma bu işte. Öyle çok. Doğrusu. Pekten doğrusun vardı. Kato da. Bazı belki. Otur. 5 minutes later. Bantapta mu ikincisi atarım. İki draş katar taptım. Draş taptım şeklinde montajda tecrübelik. İşte nasıl bir bizi nasıl alsın atıyor. Üşüdükken kaçamaz, pek oturamaz. Bir yakta Metin çıkıp da sen başka. Where are you going? Vincent, we can't live side by side. Ay yok ki.
Mekten başı zaman tut bolsun da qola. Emin atqıçım basılып қалды. Ема достым, bir daha eve ek olmuş oklan kenek. Nerede var mı yok? Geç çaklı çok dostum. Aa gel qop tur qoq. Men tamay. Dur, hook attım qo'y. Bugün ötpey kaldı. Görmüyor sizler ha? 220 atıydı o işte. Altı teş alayım. Bugün ötpey kaldı. O tip kara atıldı. Ülke deyin dedim o ya. Muzanadan çıkarttık gene mi? Yok tuzu bir de çıkmayattır koyayım bu. Ama neyle ağız ketip kaldı öğretmedin. Maşına. Kuşlar artman elet koyayım ben de. Ettim. Hürmeti güde özünüzdür. Süre tutturayım. Ama kimdi öldürüp koydu mu? Bak adam var okşaydı ha? Tilme öştüğü öyle kaldı mı biri? Bu şunu tarz bile ha? 5 minutes later. Yok aldın da biri. Açık eteli bölümce. Bak adam var ha? Bizi görüp kalkan kendisi. Buradayım, buradayım tatlı edelim ya. Alıp boza geleyim. Sonra geri olur. İşte bir öcürüt. Şurasında. Uygu var olan kim? Yol tutalacağım da adam. Kutaylar için ötkü ekan. Kuşasın adam var mı? Adam. Hey. Amin. Sarım ayet saldım dostlar. Ayda çok olup kaldı bu konu hiç gitmiyor. Cebimizden anam atıştırmayı dedim sarım ayet. Hapsikan buraya geldi. Montajı dostlar. Başka. Ne? Burada da var işte tipi. Hala kışasında var ekan. Oy, hapsi kurup durmam mı? Aldık dostlar. O drop mu? Drop 3. oyunu online stall ekan. O. Taş kalemlere dokşamıyor. Oh!
Аса. Йоо, достор өліп қайын дені осы едім. Көрдің бе? Егер алмаса да ұмытылғаш керек. Шығаралық береді деп. Шық. О! Ей! Мұн бот екен, қатып қалды екен деп отқанда көрсе бұл ойнап жүрді екен еді. Ет кетіп ойды қолға тұрсына. Ашшы кетіп алып ойды. Бұл үшін де башып ойныман бізді көрдіңер, Олай қойды. 6 келі бірақ нормально, то еки. Жалған драш ойнап жүр. Ол драш, ақылды, аташ көмеш кетіп еді. Башқаны түрекке қойышым керек оқшайды. Алып қойсам ұмыт болып жүр, қалып жалым ұстым. Бүгінгі видео мұш не болып шықты достар. Драшпен топтыр алған жоқпын. Бірақ кейінгі видеодан алған әрекет қылып барам. Кейінгі видеодан сөз салам достар. Драшпен топтыр алам кейінгісінде. Бүгінгі видео үшін болып шықты достар. Драшпенен топ 2 алдым. Кейінгі видеодан көрішкен аман есен жақсы қала. Сіздермен мен Матай көз болдым.